arikugambira aha mukoro gw'okutongoza okushomesa abaana baraganyirwa omu sentezi hamwe n'abebembezi Jane Barichoro State House Controller abashabira okubanza bashwijuma ogowe n'orukuza kuziheebwa owaza basayingira funda sente mushwijume oba twakora pepawaaka babona mushwijume geroza harukuta geroza harukora urebe ngo kudoka sente zihangana zikuza aho bamuzufa turare kuzufa nishoma hari ubwo nagira ngo President Museveni akashanga ngo abana kuba rukweza kushoma baburwe ntandukwa iyo kubahwera kutandika gukora nuko kubahereze sentezi hano gwerezira kama sente iyo ko mwana ningo muzeire oshamorebe nobura hoki ora ngo basize renti ngwe ngashaje material ora basize material ashabeza renti so that umwana giranda akoyo Director wa Presidential Hubs nagira ngo buri mwana washomira mu matendekeraga kandi oyinendanga muntu nuwari kwikiza gwaganyurwa mu sentezi sikose mushanzo nezi bashomira so kuba herze twashanga ngo abana bakabatine ka capital ko kutandika himwe yabo so president mko kuchimanya akateka musente twasere atwire 8.8 billion kugira ngo umwana wena agire ki entando mwe twantoronki ngasako zabaha intandikwa jaba wadde kati nzerwa mparo sente ziri ku account yabwe aberwa mpara sente zo nimanyi zigenda kuyamba abana naddala singa ffe abakulembeze tuyamba nnyo aba training ubwabe nyine muhabu nga baba baziganyurwamu ne batayingiza mbalala zo zigenda kuyamba nnyo nekirala bamanyiddwa tubamanyi mwana inachi yasoma tisi niyo bafunye sente inachi yayinzo kola ahansi y'enteekateeka eju President ashohwize billion 8 habwa hub zone ziri mu ihanga kandi sukisabira na mukaga ezuru kuhereza y'abantu mu itendekere rya Ankole Zone Presidential Hub zihirwe million 50 buri yemwe kuganyira abarukuba bahereze kushoma amakuraga gashakwa Edson Kinene.